urukiko rw'ubujurire mu Rwanda rugiye gusuzuma niba rwagena inteko y'abacamanza batatu baburanisha umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cyuma. Hassan Cyuma n'abamwunganira mu mategeko baravuga ko bakeneye ubutabera buboneye kandi buciye mu mucyo, urubanza rutayobowe n'umucamanza umwe. Kigali, Eric Bagirugusha. Umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwe cyane nka Cyuma Hassan yinjiye mu cyumba cy'urukiko rw'ubujurire ruri hano i Kigali mu Rwanda acumbagira. Yari mu mpuzankano y'iroziranga abafungwa. Umucamanza kimuhamagaza amusaba kwigira imbere ngo aburane. Niyonsenga yamusabye ko yaburana yicaye. Mu magambo ye yagize ati, ubuzima bwanjye buri mu kaga, ndasaba kuburana nicaye. Ati, mu gitondo tuza kuburana badupakiye imodoka nk'abapakira ibitoki, birushaho kungiraho ingaruka. Yakunze kugaragara yubitse umutwe imbere y'umucamanza ku meza baburaniraho, umucamanza akamusaba guhagarara neza. Umucamanza umuburanisha yamubwiye ko hari amategeko bagenderaho, bityo ko buri wese bagomba kuburana ahagaze. Yamusabye kugerageza akihangana akaburana ahagaze kuko umucamanza yavuze ko byajya bimugora kumubona igihe yaba yisobanura yicaye mu bandi bafungwa. Abanyamategeko bamwunganira Gatera Gashabana na mugenzi we Jean Bosco Sefu Ntirenganya bahise bazamura ingingo yo kuba umunyamakuru Cyuma Hassan asaba kuburanishwa n'inteko igizwe n'abacamanza batatu. Bavuze ko icyifuzo cya Cyuma Hassan bakimenye kuri uyu wa mbere ubwo bamusuraga muri gereza. Umucamanza ati, ibyo bintu ntabwo mbishaka. Uyu munsi tugiye gusuzuma niba koko dushobora kwakira ikirego cya Cyuma Hassan gisaba gusubirisha mu rubanza. Abanyamategeko Gatera Gashabana na Sefu Ntirenganya babwiye umucamanza ko ibaruwa bandikiye perezida w'urukiko rw'ubujurire basaba yuko urubanza rwaburanishwa n'abacamanza batatu bayishingiye ku biteganywa n'amategeko. Umucamanza akibutsa ko ibyo aba banyamategeko bakoze bagombye kuba babinyujije mu buyobozi bw'urukiko kandi ko babikoze igihe cyararenze, akabifata nko kutubaha urukiko. Gashabana akavuga ko ntaho bihuriye no gusuzugura urukiko kandi ko batanarota barwubahuka. Umucamanza nawe ati, nta bubasha dufite bwo gusuzuma ibyo musaba. Yisunze ingingo z'amategeko, Gashabana yibukije ko urubanza ruburanishwa n'umucamanza umwe, ariko ko iyo harebwe ku buremere bwarwo perezida w'urukiko ashobora gushyiraho inteko y'abacamanza batatu. Umucamanza akavuga ko uruhande rurega rutamugaragariza neza uburemere bw'uru rubanza rw'umunyamakuru Cyuma Hassan wa Ishema TV. Gashabana na Ntirenganya barasabira umunyamakuru Cyuma Hassan amahirwe kugira ngo hazaburane mu bwisanzure. Bakibutsa ko na mbere mu rukiko rw'ubujurire yaburanishijwe n'inteko igizwe n'abacamanza batatu. Ubushinjacyaha buvuga ko ubusabe bw'uruhande baburana bwabumenyeye mu iburanisha. Bwibutsa ko kugena inteko y'abacamanza batatu perezida w'urukiko atabisabwa n'umuburanyi uwo ari we wese. Bwavuze ko mu kugena umucamanza umwe ari uko perezida w'urukiko yabonaga bikwiye. Ubushinjacyaha bukavuga ko mu rwego rw'amategeko ubusabe bwa Cyuma Hassan n'abamwunganira ntacyo bushingiyeho. Umunyamategeko Gashabana akavuga ko mu kongera gutakambira perezida w'urukiko rw'ubujurire bamusaba inteko y'abacamanza batatu birinda ko mu magambo ye ejo n'ejo bundi hatazavuka ikibazo cyo kuvuga ko ataburanye mu mucyo no mu bwisanzure. Akavuga ko mu kubisaba basanga ariyo mahirwe ya nyuma y'abasigaranye yo kuzaburana urubanza mu bwisanzure imbere y'abacamanza batatu. Umucamanza akavuga ko abanyamategeko bunganira Cyuma Hassan bagombye kuba hari icyo bakoze na mbere y'uko urubanza rutegurwa rukanahabwa itariki y'iburanisha. Byamufasha umwanya muto ajya kwiherera agamije kumenya niba perezida w'urukiko yarabonye ubusabe bwabo. Umucamanza yanzuye ko perezida w'urukiko atabonye ubwo busabe kuko babwohereje batinze mu buryo bw'ikoranabuhanga rya IECMS ryifashishwa mu nkiko. Gusa avuga ko ukuriye urukiko rw'ubujurire arafata umwanya agasuzuma ubwo busabe, nyuma Cyuma Hassan akazamenyeshwa indi tariki yo kuzitabira iburanisha. Kuri bwana Primian Rukebesha ubyara umunyamakuru Cyuma Hassan akavuga ko kubera urubanza rwadindiye umuryango umaze gutagangara. Ese ryo nabwiraga abo muri Mani Washington ni natwe nk'abantu mu muryango kujayo urubanza kurasubika kubera amadosiye bamwimye. Natwe nk'umuryango tatuharenganira kandi mu Rwanda abanyarwanda bose baratuje, ariko ni jewe n'umuryango wanjye dufite akaga. Twakoze iki? Ntawe dutera ubwoba, ariko nabera biraduhangarikisha. Nese kubana twara abantu b'abahinzi duhora tutagiye kuri gereza tukatwaje hano mu rukiko kandi nabwo ntibicibwe. Rese ubwo ntitugomba kuraringa. Ubusabe bwanyu bwaba ari ubuhe? Ubusabe bwacu ni ukuba yabona ubutabera. Mu mwaka ushize 2021 nibwo urukiko rukuru rwahanishije Cyuma Hassan gufunga imyaka 7 no gutanga ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga. Ni nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru no gutambamira ibyemezo bya leta.
mu mwaka wakurikiye urukiko rw'ubujurire rwashimangiye icyo cyemezo cy'urukiko rukuru niko kuregera gusubirishamo urubanza mu ngingo nshya. Ibyaha bifata umuzi mu mwaka w'ibihumbi 2020. Cyuma Hasani ahakana ibyaha akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki, agasobanura ko ubutegetsi bumuziza kutarya umunwa yibanda ku biganiro bibwambika ubusa mu makosa bukorera abaturage. Uru ni urubanza ruri gukurikiranwa n'ibitangazamakuru mpuzamahanga n'iby'imbere mu gihugu ndetse n'abadiplomati bo muri za ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iy'Ubwongereza mu Rwanda. Umuryango mpuzamahanga uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro muri Amerika, Human Rights Watch, uherutse gusaba u Rwanda gutanga ubutabera buboneye mu rubanza rwa Cyuma Hasani kandi rugahagarika ibikorwa by'iyicarubozo avuga ko ahura nabyo muri gereza. Ni nacyo kimwe n'ishyirahamwe rirengera abanyamakuru CPJ rifite icyicaro muri Amerika. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo abaturage bahunze ari benshi umujyi wa Sake mu birometero 27 uvuye mu mujyi wa Goma, barahunga imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M23. Bamwe bagiye mu nkambi ya Bulengo, abandi bajya mu nkambi ya Rusayo. Indi mirwano iravugwa mu duce twa Shasha, Kikuku, Bweremana na Kiroche. Sake, Jimmy, Shukani Bakomera. Voye ikiruku kirikoni ruguru y'ishashi bonde ku bw'amavombe menshi turukuvana amasansi M23 waye iri kumanuka ishashi. M23 kurwana nabande mayimayi sonye imbere yo kusanga M23 kugenda ivombe. Uyu ni Madamu Nyirahabimana Deodansia, umugore uri mu kigero cy'imyaka 43, twahuriye muri quartier ya Mayutsa muri Sake hateganye n'imisozi ya Karuba muri Shasha. Afite imizigo n'abana be babiri. Ahunze imirwano ikomeje hagati ya FARDC na M23 irimo kubera muri Shasha na Kiroche, uduce dukikije Sake. Gusa kumenya aho imirwano nyirizina ibera biragoye kuko tutabashije kuhagera. Abarimo guhunga baza mu mujyi wa Sake bemeza ko M23 itarava muri Shasha, ariko hari uduce turimo ingabo za leta FARDC na Wazalendo. Nibyo ntitwabashije kubyibonera n'amaso yacu ngo tubihamye ubu. Gusa uyu ni Bwana Musabyimana Jean Marie, umugabo twahuriye ku kiraro gihuza Sake na Kiroche werekera Shasha, atubwira uko byifashe mu nzira. Uko byifashe tuvuye Shasha. Mukuva Shasha rero turaje tugeze mu nzira, Abazalendo nibo bari mu nzira ni Kiroche. Guverinoma yeri hano mu nzira mu makamu nimwo yibereye Kiroche isoko hakujya nihiri Shasha M23 iri kurasagura abaturage iri kubica. Abantu bari kuja mu soko, abantu bari kuja kuzana ibyo kurya. None Shasha ubu ngubu biri mu bande? Shasha M23 iri mu soko hagati mu Sande. Abazalendo hano Kiroche ku dispa ku bitaro naho bari, Abazalendo niho bari. Aha turi uhagaze mu mujyi wa Sake. Icyo twumva ni urusaku rw'imbunda nini n'intoya zivugira mu duce imirwano iberamo hagati ya M23 na FARDC ikomereje mu gace ka Shasha na Bweremana mu nkengero za Sake mu teritwari ya Masisi. Umujyi wa Sake urimo kwakira impunzi nyinshi zivaho imirwano irimo kubera. Muri aba baturage harimo abahunze kuva mu cyumweru gishize ubwo inyeshyamba z'umutwe wa M23 zafataga agace ka Shasha basatira na Kiroche. Abarenga 1000 bakiriwe mu mujyi muto wa Sake. Abo tubashije kugeraho muri Sake bakiriwe mu bigo by'amashuri ndetse n'isengero. Baravuga ko kuba bahunga babayeho mu buzima bukomeje kuba bubi cyane. Icyo basaba kuri leta ya Kongo n'abagira neza ni ukubazanira ubufasha vuba byihuse mu kurinda ingaruka mbi zishobora kubageraho cyane izifitanye isano n'umwanda. Ahanga tubayeho nabi cyane kuko ibyo kujya byarabuze, ibyungu byose twarabitaye, ibyo gutekamo ndabyo tukibona. Ubwo ngubwo tubayeho ku bushake bw'Imana, kurara no kuramuka n'ubushake bw'Imana tugasaba abayobozi kugira ngo badufashe ku ibyo byo kujya ndetse n'ico twatekeramo, tukamenya ngo aho turerekeza ni hehe, wenda inzara igapunguka muri makeya. Pandasi yahunze aturutse Karuba muri sheferi ya Bahunde, ubu hafitwe na M23. Avuga ko kubona ibyo kurya kuri we n'umuryango we bigoye cyane kubera guhunga buri munsi. Je kugera hano na manje kuba ikabuba ari ndangije amezi 2 kuri Shasha ejo bundi kwa gatanu n'umugoroba ni gukumisha amasasu menshi ubu twageze hano isaba ko mu gitondo. Byatangiye bikubita gute kugira muve muri Shasha? Yari bisasu byinshi yemu vento. None se ubuzima hano byifashe bite? Ubuzima turiho nabi, nawe kureba kundu bari guteka abana kuryama hasi, abandi ni benshi tukaryama no hanze.
bagufasha iki? Ibyo kurya n'amahema byose n'iby'umuntu nta n'icumi twazanye, reba n'ukuntu turi guteka no gutira n'imiti yo kudufasha. Umujyi muto wa Sake ukomeje kwibasirwa n'ibitero bya M23 kuva mu cyumweru gishize, aho uyu mutwe wisubizaga Karubana Shasha muri groupe ya Mupfunyishanga, aho ingabo za Congo FARDC zihagaze ubu ni Kiroce ku bitaro bikuru bya groupe ya Shanga. Imbere yaho gato hari imitwe ya Wazalendo zifatiye mbere mu kurwanya M23. Kugeza ubu ibikorwa bitandukanye birimo iby'ubucuruzi bikorerwa kuri uyu muhanda byarahagaze kuva mu cyumweru gishize. Nta modoka cyangwa moto ishobora kuva Guma ngo yerekere muri Kivu y'Epfo inyuze mu teritwari ya Kalehe. Jimmy Shukurani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tukivuga kuri Republika Demokarasi ya Kongo, biravugwa ko icyo gihugu kiteguye kugirana imishyikirano n'u Rwanda, imishyikirano igamije kurangiza intambara ibera mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru aravuga ko ibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kongo yiteguye gufungura imiyoboro y'ibiganiro na Leta y'u Rwanda, ivuga ko ishyigikiye umutwe wa M23. Rwanda rurabihakana. Iyi nkuru tuyikesha ikinyamakuru Africa Intelligence gifite icyicaro mu Bufaransa kandi cyandika amakuru kivana mu bigo by'ubutasi by'ibihugu bitandukanye. Cyandika ko mu kwezi gushize kwa mbere Perezida wa Angola Joao Lourenço yohereje Kinshasa Mathias Bertino Matondo ushinzwe ibiro by'ubutasi bwo mu mahanga, icyari kimujyanye kwari gutegura urugendo Perezida Felix Tshisekedi agomba kugirira muri Angola kugira ngo aganire na mugenzi we Lourenço ku ruhare yagira nk'umuhuza n'u Rwanda. Africa Intelligence ivuga kandi ko iyo myiteguro yose ikurikiranirwa bya hafi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken wasoreje mu kwezi gushize muri Angola urugendo aheruka gukorera muri Afrika. Uruhare rwa Angola nk'umuhuza w'u Rwanda na Kongo, Minisitiri Anthony Blinken yaba yararuganiriyeho kandi na Perezida wa Kenya William Ruto waba waravuze ko ashyigikiye uwo mugambi. Ikinyamakuru Africa Intelligence ikomeza ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gushyigikira ko umuhuza w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Joao Lourenço yaba umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo. Cyongeraho ko abajyanama ba Perezida Tshisekedi babyakiriye neza, gusa Perezida wa Kongo yavuze ko iyo mishyikirano itazaba igihe cyose ingabo z'u Rwanda nk'uko abivuga zizaba ziri ku butaka bwa Kongo, ndetse niyo mpamvu yaba yarasabye ko ziva muri teritwari za Masisi na Rucuru ndetse no mu mujyi wa Bunagana uri mu maboko y'umutwe wa M23 kuva mu mwaka wa 2022. Ikindi gitangazwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence kuri iyo mishyikirano nuko umwaka ushize Perezida Tshisekedi yohereje umujyanama we bavukana Jacques Chibanda Tshisekedi kuvugana n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Yajyanye n'umujyanama wihariye wa Perezida Kahumbu Mandungu Bula bakunze kwita Kawo. Imishyikirano ngo yaba yarabereye mu kirwa kiri mu nyanja y'Abahinde, iza gukurikirwa n'urugendo intumwa ya Perezida Tshisekedi yitwa Aaron Ilunda yakoreye ibunagana, aho yabonanye na Bertrand Bisimwa uyobora umutwe wa M23. Ibyo kandi byabaye hashize ukwezi abayobozi b'inzego z'ubutasi z'u Rwanda, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye ku biro bikuru bishinzwe ubutasi mu mahanga by'Ubufaransa i Paris kugira ngo bungurane inama kandi bumvikane ku ngengabihe y'imishyikirano. I Washington ntacyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika iratangaza kuri iyo ngingo, gusa Minisitiri wayo Anthony Blinken yakunze gusaba ko inzira yonyine yagarura amahoro mu karere ari ibiganiro bitaziguye hagati y'impande zirebwa n'icyo kibazo.
abakinnyi b'ikipe y'igihugu mu mupira w'amaguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu irushanwa ry'igikombe cy'Afurika muri Cote d'Ivoire baboneyeho umwanya wo gukangurira isi ko akarere k'uburasirazuba bwa Kongo gakeneye amahoro. Cedric Bakambu yakoresheje urubuga rwa X agira ati buri wese arabona ubwicanyi bubera mu burasirazuba bwa Kongo ariko nta ukoma. Ubutumwa bwageze ku bantu 1,500,000 mu masaha 24. Chancel Mbemba kapiteni w'ikipe nawe yaranditse ati ndasaba mbikuye ku mutima kugira ngo igihugu cyanjye cyongere